Ganggariakan kisah Ba Andi-Andi, intingan wandayuhan nang disuruh umanya menjaga pahumaan. Bani sudah manguning pipit banyak mamakan, sambil memburu pipit badua bahu sutan. Hari bamula sanja kadap samun di rumah, badua takutanan. Kada sapa lalu datang ni aksa, pamakan manusia awaknya panjang basar, sapuhun kariwaya untungnya cawah banar, kaya kawah balanga, rambut banyak bakutu halali panuan kala. Mula hendak mamakan, apa akal intingan, badua bapantunan. Ukaka ukiki, banih kita dimakan pipi. Ukaka anai-anai bahindi, hindi uading ulat bulu nang mamutiki. Niaksa nang bungas langkar lagi pambarian, kami pangrela dimakan hampian, mun dibari habu halaban. Dayuhan memusuti di bawah bara bahan, sambil baku kutuan niaksakan nyamanan, lalu pangtaguringan disimbur di matanya awan habu halaban, rasa sakalimpanan baku riak kapadihan. Inti